Aming gabi, bro, Eugene. Be po, be. Ah. Unsa may plano nimo? Nadunggan ako. Ako, nihagit pa ko Ah, aning nasa- lima. Kaya nimo ipabarog? Sa, dahil lang sa tamagisgot, ani, okay. Di sa na tamagisgot, aning debate, Brad, kay daghan pa kay kog mga schedule post debate. Ako ba nga pending pa ni. Tama ba? Nadunggan man ko nako ning imuhang wali ba nga si Santa Maria na ay sala. Akong panguta ang naabtan yun ako katong imong giingon nga si Santa Maria nagkinahanglan og manluluwas. So asa man mabasa nato Brad nga sa Biblia nga niingon si Santa Maria nga nagkinahanglan kog mangluluwas. Asa mabasa? Asa mabasa? Kanang giingon ko na ang Diyos gilitok ang gid magluwas. ni kanang gilitok gid ni Maria ba nga niingon siya nagkinahanglan kog mangluluwas. Asa ni? Ang imong bot masabot ka nang nanginahanglan jud og manluluwas. Masabot na siya nga Okay, nagkinahanglan ingon man ka. manluluwas. So, nag-ingon Ingon siya. man gud ka nga Ano sa? Pag ingon niya nga ang Diyos mao ang akong manluluwas sa ubang bersyon, na siya sa nasa Juan, kalimot ko sa kapitulo ug bersikulo basta nasa Juan. Oh, Mhm. basta nasa Unsa Juan. nga version man? Unsa nga version? Pagkitaon ako nang isinsi mo ha. Basta kay nalimot ko unsa nga kuan na siya. Bible Society pinadayag. Ay ingon nga ang Bible Diyos Society. nasa Juan. Bible kalimot ko sa Society? bersikulo. Minaw sa pag Bible- ingon niya nga ang Diyos Bible- mao ako manluluwas, masabot na to nga nanginhanglan siya manluluwas. Parehara na ba? Mayon ta karon nga ang motor mao ay akong sakyanan. Nanginahanglan ko sa iyahang nanginahanglan ko sa iyahang pagkamotor kay ngano man mo ay akong sakyan. Pero dili na kinahanglan Unsa to? masahod nimo nga nag-ingon nga nagkinahanglan kog motor. Kung dili masabot nga nanginahanglan jud kog motor kay ngano man niingon ko nga ang motor may akong sakyanan. Nga na ba? Mhm. Kuha mo, bit nimo? Mm. Brad, unsa to nga version? Bible Society? Pinadayag. Kuan, Pinadayag? King James version. Pinadayag version. Pinadayag version, King James version. Ah. Pinadayag version, King James version. Tanawa. Basta kay King James version na siya, niya ang iyahang sa pinadayag. Dayon, pinadayag Dili version. na Pinadayag. Pinadayag version, King James version. Okay, mao man gud na siya. Mao man gud na siya sakto. Nga mayon kay taga unsa nga version, mayon taga bugna. Pinadayag. Kuno ako ang na mathan. Unsa man na siya? Dayon, King James version. Philippine Bible Bugna. Society version. Philippine Bible Society version. Kay Philippine Bible Society man gina siya. Ano imo man lang. Dagana kay version no. King James version, Gipadayag version, Philippine Bible version. Ako lang namatan bro. Anyway, asa man dapitaan ni Brad? Asa dapitaan ni? Mahulat kaya akong pangitaon, mahulat kaya akong pangitaon. Okay, kaya atong abi tanawon. mo na sa among debate sa una ni Litoy Subjiniente nga si Maria walay sala. Diyan debate po na ni Kwan, nagdebate po namo na ni Elias Mahilom. Murag wala pa ka ato din, murag wala pa ka ato, murag wa pa ko kadungog imong ngalan atong panahon na. Puro ka matuoran ba mi ato. Mhm. So ito ko nga kapitulo ug bersikulo. Nalimot lang ko kay dugay-dugay na pud baya niya wala na po nako na Tagalog So, nasuito pero nalimot lang. Sige. Next, kanang giingon ni Santa Maria ba? Sa, unsa ganang bersikulo ha, Brad? Suito magkag bersikulo day, lupig taan nimo. Nalimot. Unsa ganang bersikulo ha giingon ni Maria nga, ang Dios akong manluluwas? Nalimot ko na basta na sa Juan, basta ko na murag nasa Juan. Limot lang ko. Juan? Usulti man ko. Pero More suito nga nalimot. Ug ako alang nang tun-an ay dali ra kay na basta na mo Wa pag ka gatoon. Wa pag ka gatoon. Natun-an oy. Pero dili ta mo natun-an nga dili nimo malimtan. Kinahanglan gyud panahon nga malimtan. Lahi Sige, Juan to, sigurado kang Juan? Sigurado gyud kang Juan to? Nato sa Juan ug wa ko na sayop. Mabit ang atong klarohon kay tan-awon na ko diri sa Juan, sigurado ka to? tanaw sa ko no. Basta kay dai basta lang basta kay nanginahanglan siya.
manluluwas kini mo mas Sa atong basahon na. Basahon ako. Mamay San Lucas 1:48. Ano, dili. San Lucas 1:47. Dili Juan ha. Mo ni suito nga wa nagkadimao. sige daw